Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u sučeljavanje u novom terminu i u novoj scenografiji, ali sa starim temama. Pričamo o politici i o sukobljenim političkim opcijama. Kada na političkoj sceni imate opcije koje jedni druge časte nazivima tipa separatisti, neofašisti, to deluje kao razlog za sučeljavanje i u studiju. Međutim, i te opcije imaju dodirne tačke. Jedni i drugi su protiv vlasti i čini se da jedni i drugi imaju problem sa cenzusom u Vojvodini. Zašto je to tako? Nedavno je bila i šetnja protestna kojom se tražila izmena Ustava, federalizacije. Bio je i kontramiting u pokušaju, kako su ga neki nazvali, zapravo preskonferencija pokreta Dveri koji je pokušao da oponira toj šetnji. O svemu tome pričat ćemo u večerašnjoj emisiji, zato imamo i goste koji su bili akteri tih događaja. Sa nama večeras gospođa Branislava Kostić, predsjednik Vojvođanskog kluba. Dobroveče. Profesor Kosta Čavoški, dobroveče. Dobroveče. Aleksandar Odžić, predsjednik Vojvođanske partije, dobroveče. Dobroveče vama. I gospodin Vladan Glišić, od kojeg ćemo čuti stavove pokreta Dveri. Dobroveče. Evo, predlažem gledalaca radi da se podsjetimo tog događaja od nedelje. Mi smo tamo bili kamerama, naše kolege su zabeležili to što se dešavalo 5. oktobra u Novom Sadu. Oko stotinak članova Vojvođanske partije i Vojvođanskog kluba u pratnji velikog broja policajaca prošetala je centrom grada, protestujući zbog lošeg ustavnog položaja Vojvodine i nakon 26 godina od jogurt revolucije. Na platovu ispred pokrajinske vlade, što je bila krajnja destinacija povorke, obraćajući se okupljenim građanima, organizatori skupa poručili su da zahtevaju donošenje novog ustava koji će Vojvodinu definisati kao republiku u federalnoj Srbiji. Nismo secesionisti. Mi samo tražimo istorijska prava koje Vojvodina ima. Tražimo da se Srbija federalizuje i tražimo da u okviru te federacije Vojvodina ima status republike sa svim prerogativima zakonodavne, izvršne, sudske vlasti, sa pravom raspolaganja sopstvenom imovinom, prihodom i resursima. Nekolicina predstavnika Dveri i Zavetnici prethodno je u centru Novog Sada kod Vladičanskog dvora i Trga Slobode izrazila neslaganje zbog zabrane njihovih najavljenih današnjih protesta i poručili da su želeli mirno da odbrane ustavni poredak Republike Srbije. Veliki broj ljudi nas je kontaktirao sa željom da prisustvuje javnom skupu, ali smo nažalost pod pretnjom hapšenja i krivičnih i prekršajnih prijava morali da otkažemo masovno okupljanje. Da li je moguće da država Srbija stoji iza parade skaradnosti i iza separatističke šetnje za Vojvodinu, a da državotvorni pokreti, kao što je pokret Dveri, koji se zalažu za očuvanje ustavnosti Republike Srbije i za slobodarsku tradiciju našeg naroda na ovim prostorima, budu zabranjivani. Pojačane policijske snage, interventne jedinice i žandarmerije obezbeđivale su pristup centru Novog Sada iz ulica Laze Telečkog i Miletićeve, pa su pojedini stanovnici tih ulica imali problem da dođu do svojih kuća. Simbolična šetnja za Vojvodinu protekla je bez incidenata. Vidjeli smo onako kratko kako je to tog dana izgledalo. Gospodine Odžiću, izveštaji se kreću od nekoliko desetina članova i simpatizera do, ako se ne varam, nekoliko stotina, koliko je kod vas negde na sajtu objavljeno. Istina, obično bio onako političko iskustvo nas uči da je obično istina negde na sredini, generalno čak i da je nekoliko stotina. Jeste vi zadovoljni ili ste razočarani koliko je ljudi podržalo tu ideju? Mi smo zadovoljni što su građanke i građani Vojvodine razumeli zašto pre svega treba da 5. oktobra 2014. godine učestvuju u šetnji za Vojvodinu, bar onaj deo koji je bio. Ali ja moram da napomenem i u vašoj emisiji da je pre same šetnje nekoliko dana prethodila jedna, tako da kaže, medijska haranga i da je u atmosferi linča organizovana ta šetnja, pre svega od članova raznoraznih pokreta desničarskih, pa između ostalog i Dveri koje su pokušale da organizuju nekakav kontramiting i da pozovu svoje članstvo koji su na jedan vrlo brutalan, bezobrazan način vređali naše članove na društvenim mrežama. Mediji su se uključili u sve to. I tako da, i da je bilo 10 ili 20 ljudi, važno je ono šta je izrečeno, šta se desilo tog dana. Mislim da su zahtevi jasni, da ih ne ponavljam, ali ponavljat ćemo ih tokom emisije, rečeno je ovde. Želim samo da kažem, pre godinu i po dana, u aprilu mesecu, svi znamo, organizovan je nekakav skup protiv vlasti Vojvodine ispred zgrade Banovine. I na tom skupu su učestvovali svi manje više oni koji su bili protiv ove naše šetnje za Vojvodinu 2014. godine, znači i Dveri, i naši, i Obraz, i SNS, i SPS, i DSS, i SPO, da nekog ne promašim. I nikom nije padalo na pamet u Novom Sadu da
protestuje nešto sada protiv tih organizacija ili njihovih stavova i zahteva koje su oni hteli da izreknu tada pred Banovinom. Naprotiv, Vojvođani su sedeli u baštama, u kafićima, u Zmajovinom, propratili su onaj transparent dole Vojvodina koji je izašao iz crkvene porte, koji su nosili, ne znam da su vaše članovi vaše organizacije ili obrazi ili neke od tih sličnih. Ali eto, kada Vojvođani ili Novosađani žele da kažu nešto ili ti da odbrane svoje i da brane svoje, onda se pojave takve situacije da se, recimo, bezbednost podigla na jedan nivo od državnog interesa, što je za pohvalu i mi čestitamo pripadnicima bezbednosti što su zaista jedan profesionalan način odbranili, tako da kažem, tu vrstu demokratije i izražavanja slobodnog mišljenja. Ali s druge strane, mnoge je i omelo da nam priđu, jer je čitav centar bio blokiran i to znaju oni sugrađani koji su nam se posle javljali, zaista niko nije mogao da prođe u tih sat vremena gde je bila predviđena šetnja. Mislim da je na kraju taj jedan opšti utisak gde je bilo... Bilo je blokirano, pa jeste, letimično, ali recimo bubnjari su nam kasnije čitali pola sata, što nisu mogli da prođu. Žika Brisavljević, recimo, nije mogao da od svog doma da pređe ulicu kod Gondoli, da pređe do Banovine, došao je negde na pola govora koje su mi održali. Sve u svemu zadovoljni smo i nastavit ćemo da radimo ono što smo zamislili. Gospodine Glišiću, da li je zaista sa vaše tačke gledišta postojala ta haranga, pretnje, napadi? Pa Dveri u svojih 15 godina rada nikad nisu nasiljem reagovali i mi smo imali proteste koji su imali desetine hiljada ljudi gde nije bilo nasilja. Pre nekoliko dana smo imali u Beogradu dva velika protesta protiv gej parade gde je tačno bilo oko 10.000 ljudi. Isto nije bilo nikakvih nereda, niko nije bio ugrožen, tako da su ovo stvari koje nemaju veze sa istinom. Druga stvar vrlo bitna jeste da je, bez obzira koliko ovde ljudi iz vojvođanskih partija glume opoziciju, njima je ministar Stefanović obezbedio njihovu paradu, a nama je zabranjeno. Znači ovde, ako govorimo o kršenju ljudskih prava, ako govorimo o tome da je brutalno primenjen selektivno odnos prema tome da li nekom dozvoljeno da se pojavi na nekom javnom skupu ili nije, Dveri su bile te koje su bile zabranjene. Nisu to ljudi koji su došli iz mog Aranđelovca, to su gospodin Gušavac je Novosađanin, to su također Novosađani, došli su da iskažu svoj stav, a taj stav je trebao da bude nenaslan kakav je uvek bio. Međutim, bez ikakvog osnova Stefanovićeva policija, znači naprednjačka policija, je obezbedila skup Vojvođanske partije, Vojvođanskog kluba, a nama je zabranila skup. Tako da to govori o tome ko je gde i ko je s kim. A mislite da bi vam bio zabranjen da je bio nekog drugog dana? Nema to veze. Stvar je u tome da mi iste takve skupove imamo u mnogo tenzičnijoj situaciji, pa ako policija hoće stvarno da obezbedi, a da ne krši prava, ona to obezbedi. Ovde je bilo namera da se ljudi koji pripadaju jednoj političkoj opciji koja ima 200.000 birača na izborima dovedu na nivo marginalne organizacije, ekstremizma i to je nešto na što smo mi naučili. A koja je ideja baš istog dana da se pravi miting i kontramiting? Zato što smo htjeli da izaći politički stav. To se negde pamti iz 90. kako je prošao miting i kontramiting, pa su se penzioneri tukli sa... Da, ali je stvar u tome da preskonferencija ne može biti nešto što je agresivno. Drugo, istorijat našeg pokreta nije nikad bio prvo da će biti miting. 15 godina mi radimo i 15 godina mi pokazujemo u vrlo tenzičnim situacijama smo odgovorni ljudi. Prema tome niko nije imao nijedan razlog da zabrani naš skup. Naš skup je zabranjen, mi smo označeni kao ekstremisti bez ikakvog osnova, politički smo mnogo ozbiljniji nego oni koji su šetali tog dana u ime priče o Vojvodini Republici. Mi smo branili ustavni poredak, ali smo doživjeli da se bukvalno rade takve svinjarije od strane policije Nebojše Stefanovića, da su otimane srpske zastave, državne zastave. Znači, to je nešto što je potpuno van svakog nivoa i nešto što govori o jednoj brutalnosti koja sistemski štiti vojvođanske partije i vojvođanske klubove, a nas progoni. Je vas policija štiti? Evo imamo ženu koja je predstavnik vojvođanskog kluba, kao što je štiti vojvođanske klubove. Ministar Stefanović je zaštitio taj skup, a nama je zabranio. Ako bih ja mogla vama da kažem, ja ne sumnjam da ovo što ću ja sada reći, vi naravno znate, ali ja vas potpuno razumem da vi pred kamerama morate da govorite ono što treba narod da popije. Pre svega, vi zaista ozbiljno mislite da Vojvođanski klub i Vojvođansku partiju štiti tamo neki ministar Stefanović. To je, da nije smiješno, bilo bi onako, znate, neću upotrebiti neki gori izraz. To prvo. Drugo. Formalno pravno to je tako. Dozvolite mi. Nas je štitila policija. Ti ljudi su radili svoj posao i obavili ga profesionalno, a dobili su... Pa vi baš ne dajte da kažem. Sačekajte. Ozbiljno je pitanje, ako nekome zabrane skup, da li je to profesionalno? Ja sam potpuno sigurna da vi znate zašto je zabranjen vaš skup. Pravilo je da kada se jedan politički skup zakazuje, mora se zakazati na vreme. 48 sati mi smo to ispoštovali.
Ja znam da smo mi zakazali skup 7 dana ranije, ako se ja ne varam. Zato što je u pokretu bio naš nije bio. Dozvolite da završim. Mi smo 7 dana ranije zakazali i tačno predali policiji papir na kome je pisalo kuda će se povorka kretati. Policija po pravilu u ovoj zemlji ne dozvoljava 2 skupa različitih opcija na istom mestu. Vi ste vaš skup zakazali na jednom od mesta gde smo mi šetnjom označili da ćemo se zadržati. Konkretno, naš skup je bio najavljen tako da šetnja kreće ispred Muzeja Vojvodine, zatim ide Dunavskom, Zmajovinom ulicom do Miletićevog spomenika, napravimo krug oko Miletićevog spomenika, kratko se zadržimo i onda produžimo ovamo do Banovine. Mi smo se raspitivali o tome da li je još neki skup zakazan i iz policije su nam uredno rekli da je bilo ideje, odnosno da ste želeli da zakažete skup, ali da ne mogu 2 skupa različitih opcija da budu u isto vreme na istom mestu. Vi ste zakazali u isto vreme kada je naša šetnja trebalo tuda da prođe. Ja ne bih da branim nikakvo ministarstvo, do sad to još nismo radili, a ne bih ni u buduće. Zaista nisu zaslužili da ih branim, ali ono što želim da kažem to je, ti ljudi koji su obezbeđivali skup, na našu veliku žalost, u našem rođenom Novom Sadu, nas je trebao neko da štiti. To je strašno samo po sebi, ali ti ljudi su krajnje profesionalno uradili svoj posao, možemo samo da kažemo hvala. S naše strane, tamo negde kod Vladičanskog dvora, stajali su neki vaši ljudi, mi smo im uredno mahnuli, mi zaista najiskrenije verujemo, govorimo ime Vojvođanskog kluba, ali mislim da to mogu da kažem ime Vojvođanske partije. Mi smatramo da različite opcije u demokratskoj zemlji treba da postoje. Kada govorimo, vi ste počeli rečenicom u ovom prilogu, mi nismo secesionisti. Gospodine Čavoški, koliko verujete u tu rečenicu? Ja u to uopšte ne verujem i mogu samo da kažem, za početak naravno, da to što je rečeno, sad smo čuli, da postoje neka istorijska prava Vojvodine, da je to pitanje koje treba problematizovati. Ja sam se bavio time i napisao sam više radova, čak i odrednicu za enciklopediju srpsku, tako dalje. I ja znam da je u pitanju godina 1848. kada su Srbi, dakle vojvođanski Srbi, dobili odgovarajuću autonomiju. Ono što Vojvođanski klub i Vojvođanska partija ne znaju, to je da je tadašnja Vojvodina trebala da obuhvati Banat, Bačku i Baranju. Nisam čuo da se vi kad zalažete da se Baranja uključi u Vojvodinu, Srem nije bio u tom sastavu, Srem nije bio. Bio u okviru Hrvatske, to vi vrlo dobro znate. Ta Vojvodina je vrlo brzo svedena na kulturno-prosvetnu autonomiju Srba. Dakle, na crkvenu autonomiju i na pravo Srba da imaju svoje srpske škole na srpskom jeziku, srpske praznike, crkvene i tako dalje, verske, da bi 1912. godine, dakle uoči Prvog svetskog rata, mađarska vlada ukinula i te bedne ostatke vojvođanske autonomije, pa je moj otac, koji je rođen 1910. Posle 6. ili 7. godine, pošao u mađarsku školu, a ne u srpsku, jer takve škole u Banatskom Novom Selu nije bilo. Dakle, to je ono što je istorija. Ovo što sada vi govorite o vojvođanskim pravima, to nije nešto što zaslužuje bilo kakvu pažnju, jer Vojvodina od rata na ovamo, mislim od Drugog svjetskog rata, ima vrlo izrazitu srpsku većinu. Danas ima možda i preko 70 ili ne znam koliko posto Srba u Vojvodini, čak i onih, ako se ne računaju oni koji još nisu dobili državljanstvo, a tu žive veliki broj izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tako da nema, po mom sudu, nikakvog razloga za bilo kakvu autonomiju, a kamoli za to da Vojvodina bude republika. Inače, kako sam ja pravnik, ja vrlo dobro znam, šta znači biti republika u republici? To znači biti država u državi. Prema tome, kada vi zahtevate da buduća Vojvodina, posle tih ustavnih promjena, treba da ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Ja se pitam šta preostaje ovoj centralnoj vlasti, ako to sve Vojvodina ima. Dakle, očigledno da je u pitanju pokret koji hoće da napravi državu u državi i da time Vojvodinu odcepi od ostatka Srbije, kao što je nažalost već odcepljeno
Kosovo i Metohija. Eto, to je ono što ja mogu da kažem tim povodom. Jeste vi separatista? Ajde da pojednostavimo to. Pa ja mislim da postoji, tu će se složiti i sagovornici večerašnji, da je razlika između separatizma i secesionizma i da je ona velika. A ako pitate da li smo separatisti u odnosu na politiku koja je aktuelna u državi Srbiji i Vojvodini, ako mislite da li smo separatisti u odnosu na vojvođanske novce, onda da, jesmo separatisti. Ali secesionisti nismo. To su dva različita pojma. Godinama i decenijama, to jest 26 godina od ukidanja Vojvodini svih ustavnih prava koje ono konzumirala, a pre svega građanke i građani Vojvodine, Miloševićevim pučom 1988. godine, smo došli u situaciju da se stalno raspravlja o tome da li Vojvodina treba da ima više ili manje. A sve ću podsjetiti da je to sve Vojvodina imala Ustavom iz 1974. Nije postala nikakva država. I ovdje se ne radi o nikakvom etničkom pitanju. I ne mogu se vući paralele oko vojvođanskog pitanja sa nekakvim pitanjem Kosova ili bilo koje druge etničke zajednice u bilo kojoj drugoj evropskoj državi koja želi da se otcepi ili da se osamostali. Ovdje to ne postoji. To nije utemeljeno u narodu, u Vojvođanima, u Vojvođankama, u glavama njihovim, nije u političkim partijama. Takva ideja ne postoji. I mi se stalno pričamo dve različite priče zato što naprosto nekome odgovara da to plasira kad god Vojvođani traže, to je građani i građanke Vojvodine traže svoje prava i traže svoje novce, traže bolje da žive. Činjenica je da se u Vojvodini bolje živelo Ustavom iz 1974. do 1988. godine. A mislite da je to zasluga Ustava ili opšteg miljeja koji je tada postojao? Mislim na SFRJ i na ostale političko-ekonomske faktore. Naravno. Mislim da bi taj Ustav bio primenljiv u današnjim okolnostima. Pa da, ali znate, kada vi nemate prava da vršite vlast na svojoj teritoriji, za ono zašto vas građani i građanke biraju, meni je potpuno čudno i neverovatno da Dveri zalažu, svi se zalažete za ukidanje autonomne pokrajine Vojvodine, ako dobro razumem. A vrlo ste aktivni u kampanjama i verovatno ćete učestvovati za isti taj parlament vojvođanski na izborima. Mislim, to su, tako da kažem, neki sukobi interesa u vašim programima, u politici i tako dalje. Ako je to već tako, onda budite dosledni u svojoj politici. Ako želite poništite Vojvodinu, onda tako i postupajte. Mi naravno koristimo, pošto poštujemo parlamentarni sistem i ustav, mi koristimo metode borbe kroz institucije. Što se tiče pričanja o vojvođanskim novcima, ajte pričamo o novcima Srema, Banata i Bačke. Zašto pravimo paralelnu državu? Zašto 6,5 milijardi dinara godišnje ode za paralelnu administraciju u Novom Sadu? Dveri se evo zalažu, kada smo govorili o ukidanju autonomije Vojvodine, htjeli smo da skrenemo pažnju na potrebu da se otvori javna rasprava o tome gde idu stvarno novci ovog naroda ovde. Mi smo predložili da ukidanjem paralelne administracije i paradržave koja postoji u Novom Sadu se sav novac ne sliva u Beograd, već da ide opštinama koje su u Sremu, Banatu i Bačkoj. Ja mislim da je to jedini smisao. Tada će ljudi koji stvaraju taj novac u Zrenjaninu, u Subotici, u Sremskoj Mitrovici imati osjećaj kao jaka lokalna samouprava, a znate i sami da sve vlasti u Beogradu, pri čemu mi nemamo nikakav problem da kažemo da i mi imamo problem sa vlašću u Beogradu koja dolazi i centralistički se ponaša. Recimo u gradu Beogradu su sve opštine izgubile svoje ingerencije. Grad Beograd preuzima sve ingerencije u davanju dozvola građevinskih u svemu toku. Znači, mi se zalažemo za jaku lokalnu samoupravu i jaku centralnu vlast, onako kako to svuda u Evropi i u normalnim državama funkcioniše. I u tom smislu mi nemamo problem sa nekim apstraktnim pričama o nekom vojvođanskom identitetu, da li je to nacionalizam, separatizam, secesionizam. Mi govorimo o jednoj ekonomskoj stvari, a to je, ajte da razmišljamo o tome, da uopšte ne razmišljamo da li ovdje žive Srbi, da li žive ljudi koji hoće da budu u vojvođanskom identitetu, neka to bude privatna stvar. Ali ajte da razgovaramo o tome kako napravimo sistem u kome nećemo praviti paralelnu birokratiju, u kome recimo Pančevo 400 miliona dinara godišnje odvaja za birokratiju u Novom Sadu. To je ono što smo mi hteli sa idejom o ukidanju autonomije. Mi se zalažemo za to da se ta paralelna država koja košta ovaj narod u trenutku kad se ukidaju, ljudi ostaju zakinuti za penzije, za plate, smanjuju se. U trenutku kad nemate mogućnost da podmognete trudnicama, a finansirate gej parade, te takve vlasti su nama problem. I te vlasti se u kontinuitetu, da li su naprednjačke, da li su to oni koji su skinuli radikalski šinjel pa postali naprednjaci, da li su to prethodne demokrate, u ni u čemu se ne razlikuju, međusobno se vrlo mrze i vrlo bore za vlast, ali po pitanju puta Srbije u Evropsku uniju su uvek na istoj poziciji kao i vaše partije i to dovodi do toga da smo mi osiromašeni u Srbiji, da nemamo privredu, da smo dovedeni u situaciju da nemamo nikakvu budućnost. A zaista, izvinjam se, gospodine Glišiću, evo sad mnogo se priča i o pokrajinskim izborima, prevremenim i sve, Dveri će učestvovati verovatno. Desi se da pređete cenzus, uđete u taj parlament i sad kako to u našim političkim
okolnostima biva nekada i stranke sa manje poslanika odlučuju ili uđu u vlast da bi pretegli negde. Jel biste vi bili skloni da vršite vojvođansku vlast? Ono što nas interesuje da se tako... Da, jeste, dobro je pitanje. Viđali smo i čudnije stvari na našoj političkoj sceni. Dobro je pitanje, zato što smo viđali ljude koji su se zalagali za... Viđali smo i stranke koje su parlamentu nisu ni učestvovali na izboru. Naravno. Naš parlamentarizam ima puno čudnih situacija. Da bi recimo u nekoj takvoj okolnosti ušli u pokrajinsku vlast. Ono što nas interesuje i to što sam odmah rekao, mi nismo, naše ideje jesu prilično antisistemske. Ali smo svesni da ne nastupamo kao teroristička i ekstremistička organizacija, da te ideje mi možemo da sprovedemo samo u dogovoru sa drugim ljudima koji žive u ovoj zemlji, koji se možda i ne slažu sa tim našim idejama. Tako da u tom smislu mi nemamo problem da radimo na onome što je rasformiravanje i demontaža te kvazi države, a to može se uraditi kroz institucije sistema. Pa čak i iznutra. Iznutra, naravno. I to ćemo raditi. Mislimo da je to pošteno pre svega prema ljudima koji žive ovdje. Jer će to njima pomoći da žive bolje i bogatije. Samo moment, znači vi se kandidujete za vojvođanske izbore, da prođete na tim izborima, da uđete u parlament i da taj parlament demontirate, kako vi kažete, da demontiramo ono što je parlament, ono što je paralelna montaža koja dovodi do toga ove države, čekajte, ali ako se u civilizovanom demokratskom društvu, ako se zalažete nenasilno da promenite poredak, to je sasvim legitimno. Znači, poenta je u nenasilju i zato je nama problem kad nama zabrane jer mi neprekidno nastupamo nenasilju. Da li su onda obe, gospodine Čavoški, da li su obe ove inicijative legitimne i legalne, jer obe podrazumevaju promjenu Ustava, ako sam dobro razumeo? Ne, pa svako od građana možda se zalaže za bilo kakvu promjenu Ustava. Jedino je pitanje da li će ona biti prihvaćena. Drugo je pitanje razloga na kojima takav predlog počiva. I ja bi nešto tim povodom rekao, jel? Prvo, kako se ja time bavim, vi se ne bavite očigledno, jel? Izraz separatizam i secesionizam su istovetni. Separatizam potiče iz francuskog jezika, separe, a secesionizam iz engleskog jezika. Ranije se govorilo više francuski kao konkurs, sada tender, jel? Tako i umjesto separatizma sada secesionizam. Onaj rat u Americi je bio secesionistički, znate. Dakle, da se odcepe 13 južnih država. A sad nešto kažem povodom vaše argumentacije. Vidite, vi govorite o tome da Vojvođani treba da imaju neka prava i tako dalje, da su nekad bolje živeli nego što sad žive, jel? A ne znam da znate da ovi u Vranju ili ne znam u Kragovecu žive isto kao i ranije ili žive isto oni gore kao što sad isto Vojvođani žive gore, ne zbog Ustava i ne zbog toga što Vojvodina nije dobila neke veće nadležnosti, nego zbog opšte ekonomske situacije. E sad kad su u pitanju pokrajine, znate, ja sam se time bavio. Kada su one stvarane 1945. godine, bilo je razloga da se i u drugim federalnim jedinicama onoga vremena naprave pokrajine, recimo u Hrvatskoj. Vi znate da je Dalmacija vekovima bila odvojena od Hrvatske, dakle uže Hrvatske i Slavonije, to je trojedina kraljevina, jel? I da je ušla u sastav Banovine Hrvatske tek 1939. godine posle sporazuma Cvetković-Maček. Dakle, ona imali i pokrajinski komitet za vreme rata, kao što je i Vojvodina imala pokrajinski komitet, i bili su svi razlozi da to bude pokrajina, a onda to nije usvojeno. Također Srbi, to je bio predlog Moše Pijade, koji su živjeli u Vojnoj krajini, negdešnjoj Bani, Elija, Kordun, su bili većinsko stanovništvo i bilo je također razlog da to bude pokrajina, pa nije. U Makedoniji su Turci i Arbanasi bile znatna manjina. Tada je bilo dosta Turaka koji su se ili iselili ili postali Arbanasi, danas ih više nema. Ali bilo je, znate, i bilo je po strukturi stanovništva mnogo više razloga da se uspostave tamo pokrajine nego u Srbiji. Bilo Kosovo i Metohija, bilo Vojvodina. Kada je u pitanju Vojvodina, znate, tu nacionalnih razloga nema. Mađari nisu dovoljno brojni da naprave bilo kakvu pokrajinu i oni imaju na umu, to neću da kažu, ovih 7 srezova, odnosno opština, gde imaju većinu, u stvari u jednoj nemaju, to je Subotica, tu su Bunjevci ili Hrvati, jel, i Srbi bili većina još 1918. godine, ali oni bi ih to hteli, dobrim delom ih selili iz Novog Sada, pa otišli na sever, jel. Oni imaju na umu tih 6 ili 7 opština. Kada su u pitanju Rumunije, ja sam rođen u rumunskom selu, Banatskom Novom selu, znam Vršac i Vladimirovac i tako dalje, tu nema mogućnosti za bilo kakvo teritorijalno objedinjavanje. Kada su u pitanju Rušćini, to vi vrlo dobro znate, to je samo jedno mesto, jel?
Slovaci također vrlo malo, jel? Dakle, nema dovoljno nacionalnih manjina, vrlo malo, da bi se bilo šta postavilo. Prema tome, ovdje se od srpskog stanovništva pravi pokrajina. I to je ono što ne valja. Dakle, ja mogu da razumem da neko misli i treba da misli, jel, da pored lokalne samouprave, dakle opštinske, treba da postoji i oblastna samouprava. I recimo Srem, Banat i Bačka bi vrlo bili dobri za oblastnu samoupravu, s tim što bi Srem mogu obuhvatiti i Mačvu, tako da se pređe preko Save. Ali ja se izvinjavam, gospodine Čoško, ili nije ta ideja pokušana kroz okruge i negdje to nije zaživelo? To je bilo posle Ustavu iz Vidovdanskom ustavu iz 21. godine. Bile su oblasti, jeste. Ali taj ustav nije uspeo zbog hrvatskog pitanja, a ne zbog oblasti. To nije bio problem. I još samo jedno pitanje kratko, ako je ta teza koju iznosite, nije li u kontradikciji sa tim da je u pitanju želja za secesijom? Da li to implicira da Srbi hoće se odcepe od Srba? A ne. To ide vrlo postupno. Ja se sećam u vreme baš Žike Brisavljevića, koga ja lično znam još od negde 59. godine. Ja sam predvodio jednu brigadu koja je išla u džep, a on je bio komandant celog tog voza. Bili ste u istoj partiji? Bili smo tada u Savezu komunista, jeste. Ja to ne sporim. On je posle došao u Beograd i studirao je na Visokoj političkoj školi. Dakle, znam ga lično, jel? Nema nikakvih razloga za stvaranje vojvodinskog identiteta, a to se pokušalo. Recimo, u njegovo vreme se pokušalo sa izdavanje, pazite, vojvođanske enciklopedije. Enciklopedije su stvar nešto što je nacionalni posao. I postoji, recimo, američka enciklopedija, enciklopedija Britanika, enciklopedija Italijana. A zašto to smeta? Ne, zašto bi smetalo? Vojvođanski klub je tu baš aktivan negde u enciklopediju vojvođanskoj. Ako vi meni dozvolite, gospodine Čavoški, malo se osjećam glupo što ću ponovo izgovoriti istu rečenicu kao mladom čovjeku što sam rekla, ma vi znate zašto vam je zabranjen skup, ali pričate to što pričate. 15 godina ne pravimo nerede, zašto bi nam bio zabranjen skup? Ja moram da kažem sledeće. Da, ja naravno znam vašu aktivnost. Znam i kad ste prvi put bili, da ste baš bili u zatvoru ili trebalo, behu amandmani, pitanje Đurić, da. Vi ste bili jedan od vrlo glasnih protivnika ustavnih amandmana kojima su pokrajine dobile veće nadležnosti. Vaša borba protiv autonomije Vojvodine, protiv autonomija unutar Srbije, znači seže nekih 43-4 godine. Ona je istorijska. Vi imate veoma dug staž u tome, ali neko ko ima tako dug staž i pritome je intelektualac, pa makar bio i iz Beograda, ako zaboravimo Banatsko Novo Selo, odakle davno odoste, onda bi morao da zna neke činjenice. Da, izvolite. Ajde meni dozvolite da sad ja vas, iako znam da ih znate, da ja vas podsjetim više zarad gledalaca nego zarad vas. Vi jako dobro znate da Vojvodina nije nastala na tlu Srbije kao rezultat decentralizacije Srbije. Vi jako dobro znate da je 2 puta tokom istorije Vojvodine, da su se predstavnici Vojvođana, u prvoj turi bili su samo Srbi, odnosno slovenski narodi, 18. godine, a drugi put beše na kraju Drugog svjetskog rata, beše 3. zasedanje Avnoja, pred 3. zasedanje Avnoja, je li zasedali predstavnici građana Vojvodine i je li, ja moram ovo da pročitam, to ste sigurno više puta pročitali iz dokumenata, ali zbog gledalaca da kažem, 10. avgusta 1945. godine na 3. zasedanju Avnoja dr. Ivan Ribar je doslovno zvanično obznanio: objavljujem da je Antifašističko veće Narodnog oslobođenja Jugoslavije prihvatilo odluku Prve skupštine izaslanika naroda Vojvodine o priključenju autonomne pokrajine Vojvodine federalnoj Srbiji. Iz ovoga se daju izvući 2. Za jednog pravnika vrlo značajne zaključka. Prvi je: autonomna pokrajina Vojvodina kao celina se priključuje federalnoj Srbiji. Znači, nisu se Srbiji priključili Srem, Banat i Bačka, nego autonomna pokrajina Vojvodina u tadašnjim granicama i ta autonomna pokrajina Vojvodina se priključuje federalnoj Srbiji. U oba navrata kada su predstavnici vojvođanskih građana ili naroda, kako se ponekad zvalo,
kada su se izjašnjavali o prisajedinjenju Srbiji, bilo je prisajedinjuju se Srbiji s tim da će Srbija biti deo šire celine. Beše tako. I 18. godine i 45. godine. Prema tome, kad danas neko hoće da kaže, recimo, teze kao, a što to ne bi bilo podeljeno Srem, Banat i Bačku? Šta će vama pokrajina? Pokrajina ne treba. Šta te hoćete sa Republikom? Zanemaruje istorijske činjenice. Autonomna pokrajina Vojvodina nije ušla u sastav Srbije kao celina srpskog naroda ili mađarskog naroda ili bilo kog naroda. To je bila odluka građana Vojvodine, odnosno njihovih predstavnika. I prvi put, kao što jako dobro znate, te 45. godine, znate, to nisu bili samo slovenski ili samo mađarski, bili predstavnici svih građana Vojvodine. To su činjenice. Vi imate pravo, kao mlad čovek i kao čovek koji se ne bavi pravom, vi imate pravo da izgovarate neke stvari, osim jedne. Otko znate da se ne bavim pravom? Ne bavite se pravom kao naukom. Da završim rečenicu. Gospodin Čavoški mora da vodi računa o tome. Kad je u pitanju pokret Dveri, vi ističete između ostalog da vi poštujete Ustav i vi poštujete zvanične institucije. To je za svaku pohvalu. Ali recimo, vaši predstavnici u javnom obraćanju veoma često za Vojvodinu kažu, kako kažete? Severna Srbija. Da, Severna Srbija ili Severna Srpska pokrajina. Znate, vi pri tome kršite Ustav. Da, član 12, član 182, ispravite me, gospodine. Recite mi geografski gde se nalazi. Znate zašto? Znate zašto? Zato što u Ustavu piše da se to što vi zovete Severna Srpska pokrajina, to se zove u Ustavu Autonomna pokrajina Vojvodina za sada. Vaše Severna Srpska pokrajina je potpuno isto kao kada bih ja izašla u javnost sa Republika Vojvodina. Niti je to u ovom momentu Republika Vojvodina, da će Bog da će biti, ali nije u ovom momentu ni Severna Srpska pokrajina. Prema tome, ako poštujete Ustav, čekajte, Severna Srbija, često kažem, između ostalo. To je geografska odrednica koliko ja znam. Ja mislim da vi to koristite većinom u političkom smislu. Pa dobro, u smislu toga da smo protiv. Ajde, da čujemo šta kaže nauka. Da, izvinite. Pazite, kada je u pitanju 1918. godina, Austro-Ugarska se raspala. Raspala se i Mađarska. Dakle, više nije bilo države. I stanovništvo u pojedinim oblastima, kao recimo Narodno vijeće za Sloveniju i Hrvatsku, današnju, se konstituisalo bez ikakvih izbora, nije bilo nikakvih izbora, kao i ovaj skup koji organizuje Jaša Tomić, i tako dalje, I onda su se Srbi, zajedno sa Bunjevcima, Slovacima i drugim slovenskim narodima, bez Mađara, naravno. I sa Hrvatima. Da, sa Hrvatima, bez Mađara, odlučili i bez Nemaca. Bez Nemaca odlučili da budu u sastavu Srbije. Dakle, Srbije. Kao što se i Crna Gora odlučila da se pripoji Srbiji. Kakvi su to bili izbori, u to da ne ulazimo. I onda je napravljena Jugoslavija, koja se duše raspala 1941. godine, ali pobedom Rusa ovde i partizanskih odreda iznova se kao država uspostavila. Vojvodina, molim vas, kao bilo kakav državno-pravni identitet nije postojala od 1918. godine. Pa se postavlja pitanje na koji način su se uopšte ti ljudi sabrali i koga su oni predstavljali. Drugo je pitanje legitimnosti. Da li su bili bilo kakvi izbori koji su konstituisali tu takozvanu pokrajinsku skupštinu, kao i pokrajinsku skupštinu na Kosovu i Metohiji, koje su navodno odlučile da se pripoje Srbiji. Ja ću vam sad nešto reći, da je to bila politika komunističke partije od 1928. godina, Drezdenski kongres i tako dalje, koji je čak predviđao da se Vojvodina odcepi i vrati u sastav Mađarske. To je bila politika, pa je onda promenjena 1934. godine zbog nacizma i uspona Hitlera i tako dalje. Dakle, nije postojala nikakva teritorija kao neki identitet poseban, kao što je bila Banovina Hrvatska, koja je eventualno mogla odlučiti o bilo čemu, nego su to komunisti organizovali da bi ponizili Srbe, smanjili Srbiju i pokazali da jedino Srbija ima pokrajine, iako je pokrajina, kao što sam rekao, mogu biti na drugom mestu. Prema tome, na tome zasnivati istorijsko pravo, na jednoj nelegitimnoj odluci, jedne nelegitimne skupštine, koja čak nije bila ni birana, je stvarno koješta.
ako je čovjek ozbiljan u nauci i u istoriji. Druga stvar, pitanje politike, vi možete reći da su oni imali političku težinu, da iza toga stajala komunistička partija i da je to bila neka odluka. Prema tome, stvaranje Vojvodine kao posebnog entiteta i njena odluka da se pripoji Srbiji, jel, na neki način prejudicira kako se pripojila, možda svi odvoji. Nisi očigledno čak ni oko istorije teško da ćete složiti. Ono što ja govorim, to je tačno. Jo, divno, ono što vi kažete, to je zakon. To je tačno, nije zakon, nego je tačno. Istoriju ne možemo pisati Ono što je možda iznova, nije to interesantno, dobro. to se sve dešavalo ja se bavim istorijom i vrlo dobro znam. Ako žele to, istražit će. Ali ono što je... Pa to je istraženo. Istražit će svako svoju literaturu. Nije svako svoju. Recite mi, kad su bili izbori za teritoriju Vojvodine 1945. godine? Ali kako to da se jesi, izvinjamo? Ajde da vratimo priču u aktualije. Znači, danas je 2014. godina. Zašto se ni ideja o Vojvodini Republici, niti ideja o ukidanju Vojvodine nije, da tako kažem, kolokvijalno primila u Vojvodini? To mi ne možemo da znamo. Naprosto... Pa jeste se zainteresovali zašto neće... Pa ne, nismo imali... Zašto nije izašlo, ne znam, 5.000 ljudi? Nismo imali vojvođanske izbore i nismo imali izbornu listu koja je nastupila na tim vojvođanskim izborima i rekla da mi se zalažemo u parlamentu Vojvodine kad uđemo u taj parlament za federalizaciju Srbije i za statusni položaj Vojvodine Republike. Mi ovaj put na budućim, vrlo skorim vojvođanskim izborima ćemo imati takvu listu, baš kao što pretpostavljamo da će i Dveri imati neke svoje zadeve i u predizbornoj kampanji. Neka istraživanja, stranke obično urade, neka istraživanja da vide kako stoje, gde stoje. Pa znate šta, ja znam da je Vojvođanska partija prikupila 30.000 potpisa za Vojvodinu Republiku za godinu i nešto dana. I mi to ne radimo zbog drugih, to radimo zbog nas. I svakog dana potpisuju za tako nešto. Dugo se bavimo politikom. Za godinu dana zadovoljava, da ne navodimo sad podatke koliko građana u Vojvodini sa pravom glasa i to. Ja moram da kažem, mi se razlikujemo od svih drugih partija. Koliko je 30.000 u odnosu na cenzus? Ma neka je 1%. Da li vi razumete, i ja pokušavam i javno da razume šta je ono što radi Vojvođanska partija. Ovo je jedna politička... Da saznam što mislite da ste istražili zašto se ta ideja nije rasponsala. Pa zato što je ona ugnjetavana, udarana je u glavu 26 godina na raznorazne načine, duboku centralizaciju, bilo kojim vlastima. Bilo je stranaka koje su u svojim osnovnim programima to već imali. Pa svi se zalažu za autonomiju. Ne, govorimo o Republici. Vojvodina Republika je bila stranka koja su to imali. Koja je to stranka u svom programu? Imala vaša bivša i vaša bivša, tako? Jeste, samo je pričano o tome, međutim nije nikada... I danas kada pitate predstavnike te stranke, oni će vam reći, oni se zalažu za autonomiju, oni se zalažu za najširu moguću autonomiju. Njihovi predstavnici funkcioniraju, ne govore Republika Vojvodina, ne govore federalizacija Srbije. To je bilo u vreme tadašnje, objašnjenje da je to bilo u vreme tadašnje Jugoslavije i tako dalje. Mogu ja voditelju nešto da predložim? Dejan, ja bih vama predložila. Ovdje imate dve međusobno sučeljene strane koje imaju dijametralno suprotne stavove. Ja vas molim, ajde ne uvodimo i treću i ajde da ne očekujete da sada ovdje izgovaramo koja stranka koja to ima u svom programu jeste ili nije uradila dovoljno. Ja prosto ne bih uvodila i treću stranu ovdje. Zašto? Ja bih rado uveo kad je studij bio dovoljno veliki, ali isto pitanje i za gospodina Glišića. Jeste vi zadovoljni, ajde da kažemo, prijemom vaših ideja u Vojvodini? Posle ovakvih medijskih blokada, posle zabrane naših skupova i ostalo čemu da pričam, mi nemamo mogućnost da vodimo jednu normalnu kampanju. Znači, nama je jedina politička opcija koja je na zadnjim parlamentarnim izborima imala duplo veći rezultat u odnosu na medijsku prisutnost u Dveri. Znači, mi smo neprekidno zabranjivani, imamo problema, na kraju skup je zabranjen, iako nikada nismo izveli nijedan čin nasilja. Znači, u takvoj atmosferi zastupati svoje ideje, to je potpuno nemoguće. A mislite da bi vaš skup bio zabranjen, evo da ga zakažete sad za, ne znam, 3 dana? Pa mi nemamo prvi put susret sa zabranom naših skupova. Mi imamo nekoliko krivičnih prijava zato što smo došli nenasilno na skupove koje su nam zabranjivali. Znači, nama se uporno zabranjuju skupovi. I onda kažu da, te Dveri nemaju podršku javnosti, a trčimo izbornu trku tako što nama okače bukagije na noge, a drugi mogu da trče normalno. Znači, i to radi u kontinuitetu Demokratska stranka, a sada radi Srpska napredna stranka. Znate šta je kontinuitet? Priča o Europskoj uniji. I ono što je prava politika Dveri, iz koje izlazi priča o ukidanju autonomije. I to ne zbog toga što mi hoćemo ovdje nekome da objašnjavamo da on ne može da bude Vojvođanin, to je privatno pitanje i to je nešto što čovjek može da se opredeli. Znači, mi nemamo problem sa identitetom čovjeka koji je rešio da bude Vojvođanin. To je njegovo privatno pitanje. Mi imamo problem sa pljačkanjem ljudi pod pričom da ćemo praviti jednu evropsku državu, evropsku regiju koja se zove Vojvodina. Zašto to pričam? Zato što u toj državi će biti zemlja data strancima. Jer je to put i agenda Evropske unije.
U toj državi će naše fabrike biti uništene. To je put i agenda Evropske unije. To radi Srpska napredna stranka, Demokratska stranka i ljudi iz vojvođanskih partija. Jedine Dveri kažu da su protiv te priče. I to je u stvari pravo pitanje koje treba postaviti. Niste jedini. Postoje još stranke koje ajde da kažemo, imaju isto... Kada te stranke do kraja dovedu na poziciju odnosa prema Evropskoj uniji, dođu na naše pozicije. Problem je što oni kalkulišu. I problem je što neće to do kraja da dovedu, pa neće da kažu da je gej parada nedopustiva u narodu koji je protiv toga. Hajte evo da... Neće da kažu da je priča o čuvanju naše zemlje u Šumadiji, naše zemlje paorske u Banatu, Sremu i Bačkoj. Pitanje odbrane od Evropske unije. E to neće niko kaže i kad to govorimo u medijima to nam se dozvoljava. Zato nas cenzurišu, zato nam zabranjuju skupove, ne zato što mi smo za ukidanje autonomije Vojvodine, nego zato što će to biti posljedica borbe protiv Evropske unije i ovoga što se sprovodi kao NATO okupacija. Niko ne može da brani svoje od samog sebe. Znači ne treba nas niko drugi da brani i to je cela suština pitanja i tog nesporazuma koji postoji. Ne treba nas niko iz Beograda da brani, a ponajmanje treba da nam prodaje vojvodinsku zemlju. Upravo se to sada dešava. Ušavac iz Beograda? Tako da, Republička vlada prodaje vojvođansku zemlju, nemojte da pričam. Ljudi, Vojvođanski klub je jedini koji ima moralno pravo da govori o prodaji vojvođanske zemlje. Mi smo tu žestoko reagovali, baš kao što ćemo reagovati nakon podrške građana oko revizije svih ugovora. NIS-a, ovo što se desilo s Elektrovojvodinom, svim preduzećima na teritoriji Vojvodine, na koji način su ona koptina? Pa to je ekonomski zločin koji se vrši nad Vojvodinom. Pod patronatom Evropske unije i američkog ambasadora, koji određuje vladu u Srbiji. A nećete do kraja. Zato što Vojvodina nema instrumente vlasti i ne može samu sebe da zaštiti i zato nam se to dešava. I između ostalog, i zato je važno da Vojvodina bude republika sa svim tim prerogativima koji su izrečeni i na ovom skupu, da ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, da može da upravlja svojim imovinom, resursima i prihodima, da bi mogla da brani svoje. I sada, još ovo da mi ne promakne, moram da vam kažem, pa da li su Srbi u Bosni nešto drugo od Srba u Vojvodini? Evo dokaza da može da se živi u 3 države. Ako si Srbi. Prema tome, evo to, želim da otvorimo taj način. Zašto Srbi moraju biti u jednoj državi? Dobro da ste to pitanje postavili, pa ću da pokažem kako je politika Evropske unije prema vojvođanskom pitanju i prema pitanju Republike Srpske radikalno različita. Kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, ja sam se time pomno bavio, politika Evropske unije ide na unitarizaciju Bosne i Hercegovine, jačanje centralne vlasti, pa je visoki predstavnik nekim bonskim ovlašćenjima koja su protivustavna i vrlo demokratska, koja su protivna Dejtonskom ustavu, koje su sve strane potpisale i nametnuli Amerikanci, praktično oduzimao veliki broj 70-ak nadležnosti od Republike Srpske, doduše i od Federacije, i prebacivao na centralnu vlast. U početku nije bilo vojske Bosne i Hercegovine, nije bilo granične policije Bosne i Hercegovine, nije bilo čak ni suda Bosne i Hercegovine, sem Ustavnog suda. Sad postoji krivični sud, i građanski sud, i upravni sud koji je u Sarajevu, razumete? Dakle, politika Evropske unije je da se napravi država koja, oni kažu, koja je samoodrživa, taj izraz koriste, jel? A to znači da mora biti unifikovana i da se smanjuju prava entiteta i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Kada je u pitanju Srbija, pa u pitanju Vojvodina, onda se stalno potežu vojvođanska prava, zašto su smanjena, zašto nisu veća. Ja bih vam postavio pitanje, kakva je to politika Evropske unije? Ta politika ima smisla ukoliko ta ideja autonomije, pa čak i secesije, počiva na identitetu tog područja. Kada je u pitanju, recimo, Katalonija, oni govore drugim jezikom. Da li je Evropska unija podržala secesiju Katalonije? Nije. Nego se pravi nevešta, a Ustavni sud ove Španije je donao odluku da je taj referendum protivustavan. Kada je u pitanju referendum Škotlanđana, koji su se 1707. godine, koliko se ja sećam, prisjedinili kao Ujedinjeno kraljevstvo, postali, i imali su dinastiju koja je vladala Engleskom. Tu Evropska unija to nije podržala, nego se pravila nevešta i jedva su uspeli ovi da odbrane da se Škotska ne ocepi. Postavilo se pitanje Venecije, koja je vekovima bila nezavisna republika i bila čak evropska sila u vreme krstaških ratova. Pa kažu to kao nije u redu i tako dalje. Da li Mađarska ima bilo kakve autonomije? Da li Hrvatska ima bilo kakve autonomije?
Da li Rumunija, koja ima 2 miliona Mađara, ima bilo... Imaju županije, bre, kakva prava imaju, molim vas, nemojte pričati. Mislite da bi Evropska unija podržala referendum ovde takve vrste? Ko? Ne. To je sad čisto hipotetika. Rumunija nema autonomiju koju bi imali Mađari u Erdelju. Vi to vrlo dobro znate. Iako je to pripadalo Mađarskoj više vekova. Tamo je prvi univerzitet bio mađarski i tako dalje. Dakle, kad su u pitanju druge države, onda je to unifikovano. Evo, recimo, ima mnogo Turaka. Ali mislite da bi ima onda mnogo podržali... Turaka u Bugarskoj. Da li imaju bilo kakvu autonomiju, sem, recimo, svojih škola i svoga jezika? Gospodine Čavoški, očekujete da bi Evropska unija referendum takve vrste podržala ovde u Vojvodini? Ne znam šta bi podržala, u svakom slučaju tamo se pominje kako Evropska unija brine o tome što su smanjena prava vojvođanske autonomije. Moguće da je to zbog toga, gospodine Čavoški, vi se sećate, to nije bilo tako davno, beše 92. ona londonska konferencija, kad se raspravljalo o tome šta će sad biti kad se raspadne SFRJ, pa tamo, između ostalog, te zemlje Evropske unije su morale da kažu činjenicu koju vi kao pravnik naravno znate, a to je da, sećate se, ona SFRJ imala je svoje konstitutivne elemente koji su imali pravo na samoopredeljenje do odcepljenja. A jedan od tih konstitutivnih elemenata beše... Već ste pogrešili. Dozvolite samo da završim. To su oni ustavni, to su oni amandmani zbog kojih ste dostavili u javnost. Gospodine Čavoški, možda ja ne znam, ali Evropska unija zna koji su bili sastavni elementi SFRJ i na londonskoj konferenciji oni su bili garanti šta se sve ima poštovati, pa su tamo posebno nabrojana i prava autonomne pokrajine Vojvodine i prava Kosova, sećate se. A da ja završim sa onim sa čime je red da se završi. Malo čas smo govorili o tome da Srbija, ili sam govorila o tome, da Srbija nije proizvod, Vojvodina nije proizvod decentralizacije Srbije. Vojvodina je ušla kao entitet u Srbiju. Vi kažete, to vi ne priznajete, to su neki zli komunisti napravili. Izvinite, molim vas, ti zli komunisti napraviše državu koju je ceo svet priznao i mi vučemo svoje postojanje od te države. Ja da vas podsjetim, 2006. godine u Crnoj Gori ste rekli samo ovu rečenicu da je njihov ustav genocidan zato što Crna Gora hoće da se odvoji. I molim vas... Ne. Ja sam rekao da je izvršen ustavni genocid na Srbima zato što je Srbima oduzeto pravo na jezik i na konstitutivnost. Nemojte zaboraviti, 2014. godine, sada ovde u ovom studiju, pričali smo o tome šta Vojvodina sme, šta ne sme. Kad god su ljudi koji zastupaju ideje koje su slične vašima, rekli da nešto ne može da bude, da nešto ne sme, da Srbija ne sme da dozvoli, na kraju se to, Boga mi, ispodešavalo. A ja da vam kažem, mi se ne zalažemo za secesiju, mi hoćemo Vojvodinu republiku samo iz jednog razloga. Ne možemo da dozvolimo da svaka nova vlast koja dođe, svaki novi Vučić, da nam on smanjuje, povećava, ukida, dodaje autonomiju. Autonomija Vojvodine mora biti definisana Ustavom. Naša zakonodavna, izvršna i sudska vlast mora da se nađe u Ustavu, da to bude ustavna kategorija i zato tražimo položaj Vojvodine republike. Kratko, samo da dodam, molim vas. Prvo, pogrešili ste. U svim uslovima od 46. do 74. dato je pravo narodima, ne republika. Narodima, molim vas. Mašo nam iz režije, nemojte mi zameriti, mi moramo da privodimo emisije kraju. Evo, bukvalno kratka, dva pragmatična pitanja za predstavnike političkih stranaka. Bukvalno imamo po 10 sekundi za odgovor. Ko će biti vaši saborci u realizaciji vaših ideja? Sami ste rekli da ste dosta originalni na stranačkoj sceni. Jasno je da samostalno teško da ćete uspjeti da menjate. Ko su vaši mogući saborci? Mi pre svega očekujemo da ćemo nakon budućih vojvođanskih izbora ući u vojvođanski parlament, a saborci će nam biti, i to pre svega i od njih očekujemo, da će se i oni malo promeniti u tom smislu i da će to biti sve stranke demokratske orijentacije ili ti one stranke koje se zalažu za veći stepen autonomije Vojvodine. Od koga Dveri očekuju podršku za svoje ideje i ciljeve da bi uopšte mogli da ih realizuju? Kao i do sada mi moramo sami, a oni koji budu prihvatili politiku da mora do kraja da se razmontira evropski protektorat nad Srbijom, što znači se prekine sa politikom, Evropska unija nema alternativu, mogu budu naši saveznici. Evo neka gledalci procene koliko će vode proći do tada. Hvala vam puno što ste bili gosti večeras. Poštovani gledalci, evo čuli smo dve zaista potpuno sukobljene opcije. Gledali ste, procenite sami. Moje ime je Dejan Sovedžić i vidimo se i sledeće srede, novi termin. Prijatno i doviđenja.
Hvala.